Muri Amerika imbwa yatorewe kuba meya w'umujyi nyuma y'ibyumweru bibiri bayamamaza. Umujyi muto cyane uri mu gace ka Kentucky ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watoye imbwa kuba meya w'uwo mujyi. Mu gihe Amerika iri mu matora ya perezida ahanzwe amaso n'isi yose, umujyi witwa Rabbit Hash uherereye mu gace ka Kentucky wafashe umwanzuro wo gutora imbwa ku mwanya wa meya w'uwo mujyi. Uwari usanzwe ayobora uwo mujyi witwa Amy Noland yatangarije televiziyo ikorera muri Amerika yitwa NBC ko iyo mbwa yitwa Wilbur yatowe n'abaturage b'uyu mujyi wa Rabbit Hash nyuma y'ibyumweru bibiri bayamamaza. Iyi mbwa ba nyirayo bakaba barayamamaje bakoresha amafoto yayo ku biti bikikije uyu mujyi. Noland akaba yavuze ko icyatumye bahitamo imbwa ari uko bashakaga kugaragariza abandi bantu ikintu gitangaje kandi gisekeje, bitewe n'uko amakuru yatambukaga mu bitangazamakuru bitandukanye byo muri Amerika yose biteye impungenge benshi. Nicyo cyatumye abaturage batora iyi mbwa kugira ngo nabo bayivuge mu makuru maze byibuze ibasetse. Uyu mugabo Amy Noland yakomeje avuga ko igitekerezo cyo gutora imbwa cyazanywe n'umwe mu baturage b'uwo mujyi witwa Don Claire. Uyu mugabo ngo niwe wababwiye icyo gitekerezo ubwo inama ihuza abaturage yari yateranye. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.